Kini kikor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jongpi, hangne hadukan jongi. Hanong Po Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Punhau number. Pra iway layar not saw pra sansau. Lane pra lainyo arnyo sawar nriunyo. Ka Alimco PMDK Shillong. Rengkat ke jingi trelang bat ke Ribhoi Area Welfare Association kila penlong ye ke jingai sngubha na kitiar ye ki pajba nong shong shnong ki bala no gerta ki baha popo ke boy rembong sinar di blong ha ke ba menta ke sngi haduk kendai pesan ngut ki riut temen kentai bat sinrang kila yo ban pediang ye kini ki jingai sngubha ke bolong ke jingi rap krisyan ya ka yat ke yeng jongki ha ke jinglong temen jongki kini jing penlong ye ke jingai jingirap ki riut temen ki baha popo ke boy rembong sinar di blong kadi hipo ke jingelam jong ke presiden ke Sengrawa ke kong bala kentiu umba bat kumba galong hadu menta kini ke kenhun kalayo ban ai kum kini ke jingirap palat ars pa ngut tam gi riu temen ke balong ha ke jingi trilang bat ke Alimco PMDK Shillong kum ke jingai mensi me kini ke ar kenhun halor kini ke jing krisyan ye ke riu temen ki kro uba is nei hing ubriu MDC jong ke Umroi constituency ulawan poi kum kongsan ha ke jingi don lang jong ke kong ibadah suk jalong uba agar landing sun kinong ilam bat kinong tre jong ke kenhun Alimco kinong ilam bat kinong tre ke Sengrawa kirang ba sinong kathany lembat kiwe Asharing na ungaling tingakil pag ya i MDC badan bulong jumi ba in IT yang kami kasial ba Ya betul. Tak ingin istilah. happy jam Mana sini ke? Inkrat no ya ke jingdon juni ya ke parti ki prepare mentang ya ada ibe UMBC jongka Umroi constituency ubang ini kit ya ba ya ke kia keson ya ke imlang kesalang kat ibor ibarit jonga kum UMBC botemai e khube shibon ni jing kersan ke jumpi ha kare ko por sude bang ai ke jing khuble ro na pa ki medical team doktor ibadal rangkat ni ki staff nurse lem ki staff jongka bor bong si kaba fi dan lengkat ia ke benetri nak benta ke keski kaba kerpang bat keski kaba ngikwa ru ia kaba nak yang jongka tim rawa ki olak penlihat ke ban ai subha syafi ki longkmi ki longkpa ki bano hakerta ke jingman ke jingim ke jongpi Mi ki pa ki jonga ki ne ki longkmi ki longkpa baro ki don ke jingi ke kerpang na ki len la de na ke benta kisah keren banyak haka imlang salah kisah keren haka jia kelenti juki kisah ya kasgi kisah ya uslam kisah syutom na benta jom ki khun ki juki man pin bit piang kan benta kumba kan itu khana ka bo ong ba ka kmi ka lenna de na benta wat ban shim ya jia kam saya kan benta de na mata kadau ka ik ngakwa olong dulang hal ni na benta jongi baro lah bagi kam berbulung yala joki kimi ki pa ngin burom ya kine ki bala he lasan la kimbe ki kimi ki pa jiri dom kamban burom ki la ki don ha kano ter komyo la ki wan na kalonging ke bedon ke pem la ki wan na kalonging ke beduna ka yo ko hari ka nga kentu kalong ba baro lang na pleng jogi kun samlabat baro ki bias no tong ini burom markel yang hamtam ya kine ki ha kata kabrasan ba khube shibun na tim rawa kemudian dijadi rekat PMDK Gabaki ay bejikman na pata kini kilong kmi kilong kapajungi kiban rengkat akhir kepon. Rainbow of Sound Music Academy kepadon hakisnong Maubri Ribhoi District a music school kebaju pelong Shisian Shitiau Halitir Flower Higher Secondary School Maubri hakasngi sajan adu shpobuji men step adu saubuji janmir kepada yang sumpai pi baro ki kena ki mandadu nyau senam cheneng ki samla ya piru baro kilong kmi long kapa ki bakwa banyo jingi kai jingnang shapang ke music hakane ke music school don shibut ki jingi kai kum ki gitar keyboard duitara ka bom ka sing ka drum Indian vocal western vocal bat khasi vocal kane ke music school ke jupunya ki street performance bat ki concert aman law snam kum kadak ajing slore ki kena ki bawan pulih hakane ke music school ti parlok baro wan nompat slam wan ban shem ka admission hakane music school Pidan kam projektor ban peni film ne pidan kam projektor nak bentai ki awareness program jongpi
pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru yue ar nyau lai